iyi website ushobora gukoreraho amafaranga, ni website yitwa Unbitmoon, kubikuza birakunda. Iyo ukanze kuri link ukiyandikisha nyuma ugakora login, uhita ugera ahangaha kuri iyi dashboard. Aha uko habona ahangaha, izi ni coin nakoreye, nahaha ni agaciro ka coin. Murabona ko coin imaze gukorera 11,000 harimo idolari rimwe. Ndi bubereke rero nuko babikuza. Gukorera amafaranga kuri iyi website rero harimo uburyo bwinshi. Ubwo ngiye kukwereka bwa mbere ni ukuza hano ku turongo dutatu ugakandaho, nyuma ukaza hano kuri earn coins ugakandaho, ukaza hano kuri faucet ugakandaho, ukazamura gato, ukaza ahangaha kuri roll now ugakandaho, ukaza aha kuri verify ugakandaho, bahita bakwereka rikabuca. Hano barakubwira ko ugomba guhitamo ishusho ibonekamo inshuro nkeya. Uraza rero urebe utu dushushanyo, utungutu urebe akabonekamo gakeya, urabona ko hari aka n'aka, uraza ugakandamo kamwe muri two. No gufungura account barabikubaza, nabyo niko ubigenza. Nyuma ukaza kuri press to win. Ahangaha iraroringa, iyo irorinze ibiri hejuru nibwo ubona coin nyinshi, yaba hasi urabona ko hano mbonye coin 5. Ikindi ushobora gukora kugira ngo kikongerere coin, urongera ukaza hano n'ubundi ku turongo dutatu, nyuma aha hahita hamanuka ukaza kuri earn coin, ukaza hano kuri daily bonus. Uko udasiba bagenda bakongera coin kugeza ku munsi ugiye ubona coin 30. Uraza ukazamuka n'ubundi ukaza ahangaha, ukaza ugakanda kuri claim coin. Ahangaha iyo wasibye coin izi 30 ziramanuka, bisaba kudasiba kugira ngo ujye uhora ubona coin 30 za buri munsi. Gukomeza urongera ukagaruka ahangaha ku turongo dutatu, niho ugomba gukorera ibintu hafi ya byose. Kongera ukaza hano hari icyo bita kureba ama ads, nayo uzaho ukayareba. Urazamuka, urabona ko hano hari ad iri bumpe coin 2, mara amasegonda make. Ad nayo izana verification, uraza ukayikandaho kuri verify, naho uhitamo twa tumenyetso ukareba akazamo inshuro nkeya. Urabona ko akangaka ariko kazamo inshuro nkeya, kanda kamwe muri two, ubwo ukaba urangije kukaverifiya, coin zawe zikaba zikugezeho. Urongera ukagaruka kuri twa turongo dutatu twawe, kuko niho hakorerwa ibintu hafi ya byose. Ukaza n'ubundi hano hari ibindi byo kuhakorera, hari short links, izi nizo zitanga coin nyinshi. Hakaza no kureba utu video, iyo ukanze ku ka video urabona ko bampaye video 4, uyikandaho bahita bagutegeka amasegonda urareba iyo video. Azamuka ukareba igihe baguhaye cyo kureba iyo video, urabona ko bampaye amasegonda 30. Uhita uza rero ugakanda hano ahangaha, iyo amasegonda 30 arangiye bahita baguha
izi koyini 10 cyangwa izo bateganije, buri gihe ntabwo biba ari kimwe. Ahantu rero hatanga amafaranga menshi ni aha ngaha, sorry gato, amafaranga menshi ni aha kuri offer wall. Offer wall harimo ibintu byinshi. Iyo nkunda gukoresha ni iyi ya time wall, biyizaho ugategereza igafunguka. Nyuma iyo ari ubwa mbere ugiye kwiyandikisha, uraza hano kuri sign up, aha ngaha kuri sign up ugakandaho, ubundi ukiyandikisha ukoresheje Google, aha ngaha ugakandaho ukiyandikisha. Njye rero nariyandikishije, ndaza kuri login, aha ngaha back to login, akande, nyuma nze n'ubundi kuri nkoreshe Google. Aha ngaha barampa gusavinga iyi captcha. Urabona ko hano bambwira stayers, kureba stayers. Aha ngaha ndaza hano muri utu dushushanyo turi aha ngaha, aha ndebemo buri gashushanyo gafite stayers, ngende ngakandaho. Urabona ko akambere nagakanzeho, aka ngaka n'aka ngiye gukanda n'aka kuko nako ni stayers. Nindangiza inze kuri verify, nyuma inze hano kuri Google, nze mpitemo email yanjye, hitamo email nkoresha, nze nkore kuri continue. Nawe no kwiyandikisha ni ukuri bubigenze kugira ngo winjiremo. Aha rero niho hari amatask menshi atanga n'amafaranga menshi. Icya mbere rero ni ugukora, iyo usanze harimo utu dusurvey, kandaho ukadukora, ugenda ukurikiza amabwiriza ukurikije ibyo bagusaba. Ikindi kiba hano ni ukuza hano kuri tasks, aha ngaha kuri tasks ukahakanda, urabona hano harimo amatask menshi, ariko ureba ishoboka kuko harimo amatask aba adashoboka. Urugero nk'izi ngizi, ibi bisaba kugura ibitabo, iyi task ishaka kugura igitabo kimwe n'iyi, izi ntabwo ziba zikunda neza. Urazamuka rero ukareba task yoroshye. Urabona nk'aha ngaha baravuga ngo kwiyandikisha kuri website bakaguha amakoyini 490. Aha ngaha naho ni ugutangira tradinga kuri demo account y'aha ngaha, bakaguha amakoyini 490. Kaza urabona hano kujoyininga iyi telegram channel bakaguha amakoyini 70. Kanze nkwereke urugero tujoyininga iyi channel kuko iyi task iroroshye. Uraza ukareba instruction, amabwiriza baguhaye. Hano barakubwira ngo urakanda kuri iyi link following iyi page. Proof basaba ni ugufata screenshot warangiza ukayaplodinga. Noneho mu kugira ngo utangire, uza hano kuri start campaign.
gukanda start campaign, aha ngaha bahita bakwereka amasegonda umaze gukoresha kugira ngo campaign yawe itangire, nyuma uza kuri ya link ukayikandaho, iyo umaze kuyikandaho uhita uza aha ngaha kuri join, warangiza ugahita usubira inyuma kuri Honeybeat Money yawe, ukora join warangiza ugahita ufata screenshot, warangiza ugasubira inyuma kuri Honeybeat Money, usoje umaze gusubira inyuma uza hano kuri upload, aha ngaha upload image kugira ngo tu uploadingemo ya proof tumaze gufata, bizaho rero urayibona ko ari ngiyi, ikandaho ubundi ugahita uza hano kuri done, ugategereza kugira ngo igereho, urabona ko yagezeho, nyuma ukaza hano kuri submit approval. Amatasike ya hano kuri time wall ni uku nguku akorwa, amenshi ni uko akorwa, niyo yishyura cyane rwose, warangiza ukaza hano kuri OK. Urabona ko coin zaje aha ngaha, ariko iyo bamaze kuyiverifya ziza aha ngaha. Noneho hari ikindi kintu hano umuntu akora nacyo cyihutisha, harimo izi clicks. Offer wall zo hano mu Rwanda ntabwo bazitanga, nubwo zishyura cyane, ariko hano mu Rwanda ntabwo bazitanga. Hano kuri clicks rero naho ushobora kuhakorera amacoin, iyo ahita aza hariya kuri approved balance. Urategereza kandi ugategereza ukareka aka ngaka kakavivura, iyo katavivuye ukandamo kugira ngo kivivure, nyuma ukaza hano kuri view ad, ni ukureba naho udutangazo tugufiya ku masegonda 5 bitewe na coin baraguha. Urabona ko iyi ngiyi ari amasegonda 5. Aha ngaha rero urategereza amasegonda 5 akarangira, ushobora no kuyabara amasegonda 5 akarangira, ukabona gusubira inyuma coin bamaze kuziguha. Uku niko ukora clicks, ni ugutegereza ya masegonda 5 akarangira. Iyo ushaka rwose urabara amasegonda 5. Ahandi ushobora gukorera amafaranga ho ni menshi, ni game ushobora gukina, nabwo uza hano muri offer wall, ahantu nabonye hari game zoroshye ku bakinnyi ba game, ni aha ngaha kuri Torox, aha ngaha kandaho bahita bakwereka ama games arimo ushobora gukina. Abakinnyi ba games rwose baba bahishiwe. Game ya mbere yoroshye ni iyi ya wishing well. Iyi wishing well kuyikina ni ukugenda ufata utugifuti runaka, ukirinda gufata ibuye, ukagenda uzamuka mu ntera. Aha ngaha iyi game bishyura amacoin ibihumbi 92,922,621. Urabona ko ari amadolari menshi, kuko amadolari 10,000 angana n'idolari rimwe. Iyo ukanzeho rero bakwereka amabwiriza uri bukurikize mu gukina iyi game. Urabona ko iyi game iyo ugeze muri metero 100, nubwo bitaba byoroshye, muri metero 100 baguha coin 60, metero 300 bakaguha coin 200. Buri level ugezeho bagenda baguhembera ibyayo, ariko igihembo nyamukuru ni izi coin ziri aha ngaha.
Ibi ngibi rero uyu mukino ugomba kuba wawurangije mu minsi 30. Aya ni amabwiriza ugomba gukurikiza. Aha ngaha baravuga ko utagomba gukoresha ama VPNs kugira ngo uhindure icyerekezo uherereyemo. Aha ngaha ho ugomba kuwukina muri telefone imwe kugeza ya minsi 30. Hano barakubwira ko umukino ukinwa mu minsi 30. Aha ngaha bakubwira ko aha abakinnyi bashyashya kuri uyu mukino nibo bahembwa. Iyo wawukinnye mu yindi app ntago wongera kuwuhemberwa. Ni ukuvuga ko ugomba kuwukina inshuro imwe gusa. Aha ngaha iyo umaze gukina ugeze kuri ya level runaka watsindiye, ibihembo bibona mu masaha 24. Aha ngaha bakubwira ko ugomba kudawunirodinga mobile app kuko niyo ukiniramo iyi mikino. Harimo imikino myinshi ihemba cyane ugomba gukina, kandi iyo uwukinye bahita baguhereza ibihembo byawe. Ahandi ukorera amafaranga amakoini muri iyi app ntababwiye, uza hano n'ubundi ukaza aha ngaha ukazamuka ukaza hano kuri redeem. Redeem ni amakode baguha kuri Telegram channel yabo ukajya uyazana aha ngaha. Kimwe n'iyo ukiyandikisha uri mushyashya bahita baguha kode ya mbere, iyo uzamuye uhita uyibona. Aha ngaha kode ya mbere baguha rero ni iyi ngiyi. Kopira ijambo ukaza ukandaho ukarekeraho, hakaza kopi ukayikandaho, nyuma ukaza ukaripestinga aha ngaha, ukaripestingamo aha ngaha. Ubundi ukaza hano kuri submit. Aha kuri submit njyewe narayikoze, niyo mpamvu urabona ko bari bunyereke error. Urabona ko banyeretse error, ariko weho utarayikora barahita baguha amakoini 100. Nyuma hari ahandi ujya kuri Telegram channel yabo. Iyo ugiye hano kuri dashboard y'imbere kazamuka, urabona hano hariho join ya Telegram channel yabo. Aha ngaha iyo haje ubona kode zindi zo gushyira hariya kuri redeem. Ubu kode ziri gukora ni 3. Harimo iyo hasi, uramanuka ukagera hasi, uraza ugakirikaho gusa. Hano new code uraza ugakirikaho ihita yikopiya, nyuma ukajya hahandi kuri redeem code ukayipestingamo. Indi code iri gukora ni iyi ngiyi ya April, nayo ukanda hano kuri April aha ngaha, nayo ukayijyanayo. Indi igikora ni iyi ngiyi ya Valentine, nayo ukandaho aha ngaha ihita yikopiya, ni ugukandaho gusa, nyuma ukayijyana muri Unbeat Moon hariya ha redeem code. Iyo umaze kubona coin rero hari ubundi buryo bwo gukorera coin ariko ukoresheje coin wabonye, ariko biri risky kubera ko ni game. Ariko iyo utsinzwe coin wari ufite barazijyana. Uza kuri twa turongo 3 kaza hano kuri game. Game ya mbere ni iyi ngiyi bita coin flip game, kandaho. Iyi niyo yoroshye itari na risky cyane. Aha ngaha bakwereka coin utanga kugira ngo uflipinga no gutombora. Aha ngaha niba uratombora Bitcoin cyangwa uratombora Ethereum. Iyo wavuze ko uratombora Bitcoin, aha ngaha ugatombora Ethereum urahomba, ariko iyo utomboye Bitcoin urunguka.
kambereke rero uburyo aka gakino gakinwa. Uza hano kuri Bitcoin, urabona ko hano shese amakoyini 5, gakandaho ihita ifiripinga, urabona ko iri kwikaraga, urabona ubu ndatsinze. Iyo utsinze rero ntabwo baguha amakoyini 5 yuzuye, baguha 4.8. Ukongera ugakandaho, urabona ko nongeye gutsinda, kongera ugakandaho, urabona nongeye gutsinda, kongera ugakandaho, cyangwa ugakanda kuri Ethereum ukanda aho ushaka, urabona ko nongeye gutsinda, kongera ugakandaho. Shaka kubereka trike, urabona ko nsinzwe. Iyo utsinzwe rero inshuro nk'ebyiri, wongera izi koyini washese kugira ngo ubone inyungu, kuko urabona ko bagutwara 5, ubu zibaye 10 nsinzwe. Ubwo nsinzwe 10, hano ngiye gushiraho 20 kugira ngo za 10 nzigaruze. Ukanda ahangaha kugira ngo wongere, mu kugabanya ukanda ahangaha, ariko biri risike. Urabona ko nshizemo koyini 20, kuko nahombye 10 nshaka kuzigaruza nkunguka 10, ariko nshobora no kongera guhomba. Ariko iyo wahombye kabiri akenshi ntabwo wongera, nkongera nkaza kuri Bitcoin, ategereza igafiripinga. Urabona ko cya gihombo ngikuyemo. Nuko uyu mukino ukinwa. Hari undi rero nawo, hari undi mukino witwa Scratch Ticket. Uyu nguyu wo ushora amakoyini 100, urayabona hano, ariko ukaba ushobora kunguka 2000 kuri tiki imwe. Ahangaha rero ni uguhanagura, uraza kuri kadi ukayihanagura, ariko umaze kujya hano kuri buy, amakoyini 100 bayatwaye. Iyo utsinzwe barayatwara, watsinda ukaba wungutse. Urabona ko idolari urigeraho mu buryo bwihuse iyo wakinye iyi mikino. Undi mukino wakina hano kuri game n'ubundi, ahangaha ni ukuza, iwo ni investment. Nawo winvestisa ya makoyini yawe. Iyi website ntabwo isaba gushora na rimwe, naho winvestisa ukurikije ya makoyini yawe. Ahangaha ni kuri Bitcoin. Aha ni ukuvuga ngo iyo ushoye coin, ni mu minota 5 uyu mukino ukinwa, bakungukira 1.5 z'izo washoye iyo uramutse utsinze. Iyo utsinzwe, niba waguze kuzamuka ikamanuka urahomba, ariko niba waguze kuzamuka igiciro kikaguma hahandi, igiciro cyagumye aho waguriye, icyo gihe bagusubiza izo washoye. Ariko iyo igiciro cyagiye mu cyerekezo wahisemo, niba ari ukuzamuka, n'umukino wa tombora nabwo baguhereza inyungu ya 1.5. Urugero, wenda ngiye gushora koyini 5, uraza ukazandika ahangaha koyini 5, nkagura ko igiciro kiri buzamuke, ndaza hano kuri call. Iyo ugiye kuri put uba uvuze ko igiciro kiri bumanuke. Urabona ko koyini naguze zigezeho, murabona ko iminota yatangiye kubara. Aho naguriye ni ahangaha, igiciro ni iminota 5 nishira kiri hejuru yaha, ndunguka, baranyongereraho rimwe, barankubira 1.5. Naho nikiguma ahangaha, aha ni ukuvuga ngo baransubiza ya makoyini 5 yanjye natanze. Nikimanuka munsi y'ahangaha, ni ukuvuga ndaba mpombye. Uku niko uyu mukino ukina. Video yanjye yabaye ndende kubera ko iyi website ifite ibintu byinshi. Uzagira ikibazo azajya ambaza, ariko mwibande mu gukina iriya mikino, kuko iyo ukinye umukino ukawurangiza ukabonamo $90, ntabwo ari amadolari make.
imikino niyo yungura cyane kimwe n'utu ngutu nsorejeho mbereka. Murakoze mugire ibihe byiza, link murayisanga muri description y'iyi video.